reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba irisi news. Uyu ni umwanya tubagezaho inkuru zitandukanye. Kuri uyu munsi reka tugaruke ku nkuru iri kugenda ivugwa cyangwa se abantu bakomeje kugenda bavuga mu matwi yabo. Kera kabaye imipaka y'u Rwanda n'u Burundi ishobora kongera kuba yafungurwa ku mugaragaro. Ibi ngibi biri kuvugwa mu gihe abayobozi ku rwego rw'igihugu haba mu Rwanda cyangwa se mu Burundi, abashinzwe ubutasi baherutse guhurira hariya mu Burundi mu Kirundo baganira uburyo ki u Rwanda cyangwa se ibihugu byakongera gufungura imipaka, na cyane ko byagiye bigwa kenshi ko urebye Abarundi n'Abanyarwanda ari abavandimwe. Ibi rero bishobora kuza kuba ikintu gishya cyangwa se ikintu cyiza cyangwa se ikintu cyiza abantu bari bategereje bavuga ise koko umubano n'u Rwanda n'u Burundi uranze urarangiye, bizagenda gute, iherezo ni irihe? Imyaka rero ikaba yari igiye gukabakaba hafi ingaho igihugu cyaje gufata igihugu cy'u Burundi cyaje kuba gifata imipaka igihuza n'u Rwanda kiza kuyifunga. Bitaraguye neza abaturage b'ibihugu byombi, haba ku Rwanda ndetse n'u Burundi, na cyane cyane ko ari ibihugu bigendana binasanzwe binahahirana mu bucuruzi muri gahunda zitandukanye. Aha rero ngira ngo ubwo Burundi bwafataga icyemezo cyo kuba bwafunga imipaka, byari biturutse ku kuba iki gihugu cyaragiye gishinja u Rwanda kuba ngo rwaragiye rugira uruhare mu gufasha umutwe w'iterabwoba wa Red Tabara. Uyu ni umutwe wagiye ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Burundi. Leta y'u Burundi rero igashinja leta y'u Rwanda ko u Rwanda arirwo rutoza abasirikari b'u Burundi, rutoza abasirikari bagize uyu mutwe wa Red Tabara. Ndetse ahangaha Abarundi bavugaga ko bitoreza mu nkambi zimwe na zimwe, hari ibigo byashyizweho kugira ngo bazajye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi rero Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yagiye anagarukaho kenshi, aho yahise atangira no kwifatanya na Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bifatanije rero muri gahunda zitandukanye, mu bikorwa bitandukanye, aho ndetse yanagaragaje ko umwanzi wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ari Perezida Paul Kagame, ariko akagaruka avuga ko Abarundi ubwabo, abaturage b'Abarundi n'abaturage b'Abanyarwanda ubusanzwe ari abavandimwe n'ubundi. Ariko niko bimeze cyane cyane ko Abarundi n'Abanyarwanda babanye imyaka myinshi mu buzima butandukanye, barashyingirana, bakora gahunda zitandukanye. Reka rero tugaruke ku bijyanye n'ifungurwa ry'umupaka cyangwa se n'ifungurwa ry'imipaka mu gihugu cy'u Burundi. Intumwa zikora mu bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda n'iz'u Burundi nizo zahuriye mu ntara ya Kirundo. Aha rero nyine izi ntumwa zishinzwe ubutasi zareberaga hamwe uko ikibazo cyangwa se ikibazo cy'umutekano kimeze, barebera hamwe uko bashobora kubafungura umupaka kugira ngo ubuhahirane bukomeze n'ubundi bukomeze nk'uko byari bisanzwe. Izi ntumwa rero zahuriye muri hoteli ya Royal Nord iherereye muri ntara, bahuriyeho ku itariki ya 10 Werurwe umwaka nyine wa 2025. Imwe mu ngingo rero nk'uko twabigarutseho yaganiriyeho ni ukuba Burundi bwafunguye imipaka yabo n'u Rwanda ifunze. Imipaka rero babibutsa ko yafunzwe muri Mutarama mu mwaka wa 2024 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yashingiye ku Rwanda nyine gufasha umutwe wa Red Tabara nk'uko twagiye tugenda tubivuga. Leta y'u Rwanda rero yagiye akana ibyo birego byose, isonga ko idakorana n'uwo ari we wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, igaragaza kandi ko yiteguye kujya mu biganiro byatuma uyu mubano uzahuka. Byavuzwe kenshi, abaminisitiri ku mpande zombi, ibiganiro biraba ariko ntibyagira icyo bitanga, ndetse umwuka waje gukomeza kuba mubi igihe leta y'u Burundi yafataga icyemezo cyo kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi zijya gufasha za FARDC. Binavuga ko izi ngabo z'u Burundi zakoranye n'umutwe wa FDLR
uyu mutwe wa FDL ni umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda, yahitanye abatutsi basaga miliyoni. Ibyo byose rero byagiye bituma icyitwa umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ndetse bamwe mu bategetsi mu bayobozi bakomeye nk'abari mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD, iri shyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, bagiye bagenda bagaragaza ko u Rwanda ari ikibazo ku mutekano w'Abarundi. U Rwanda rero narwo rukomeza kugenda ruyakana. Biri kuvugwa rero ni amakuru twavuga ko asa nkaho ari mashya, haba ku ruhande rw'u Burundi haba ku ruhande rw'u Rwanda. Byatangiye kuvugwa ko vuba aha ngaha rwose imipaka ishobora kuba yongera gufungurwa, maze ubuhahirane bukongera bugakomeza nk'uko byari bisanzwe mbere umubano w'ibihugu byombi utarazamo agatotsi. U Rwanda n'u Burundi wazambye kurushaho ubwo ingabo zabwo nyine zatangira gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDL. Iyo u Rwanda rugeze ku ngingo ijyanye no gukorana na FDL cyangwa se n'undi muntu uwo ari wese ushobora kuba akorana n'uyu mutwe wa FDL, umutwe ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ni kenshi u Rwanda rwagira ruvuga ko rudashobora kugoheka, rudashobora gusinzira mu gihe rufite abanzi, cyangwa se mu gihe rufite umwanzi uri muri FDL, umwanzi ushaka guhungabanya ibyo abanyarwanda bagezeho. Kuva rero mu mpera za Mutarama mu mwaka wa 2025, Ndayishimiye yumvikanye avuga ko yiteguye guhangana n'u Rwanda, gusa ihinduye ingingo tariki ya 16 Gashyantare ibiganiro yagiranye n'inshuti z'u Rwanda. Aha rero avuga inshuti z'u Rwanda, cyangwa se yagaragaje neza ko hari bamwe mu nshuti z'u Rwanda nawe n'inshuti ze bamuganiriye. Ni imvugo yavuzwe bica amarenga ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi ushobora kongera kuba mwiza, avuga ko mu cyo yamaze kumenya cyangwa se mu iperereza ubwe yari yakoze, yasanze u Rwanda nta na hamwe rugambiriye kuba rwagira nabi igihugu cy'u Burundi n'abaturage b'u Burundi. Yagize ati, aha yavuze ko Abarundi n'Abanyarwanda ari abavandimwe, kandi avuga ko ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi burahari rwose. Mu ijambo yivugiye hari tariki ya 16 Mutarama, ndetse abaturage batangira kwishima bavuga ati, nyakubahwa, kuko wenda waba wisubiye ku cyemezo waba warafashe. Ariko nanone hari abagaruka kuba u Burundi busumbirijwe n'ibijyanye n'ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli, bakavuga ko nanone nta yandi mahitamo bari bafite uretse kuba bakwemera noneho u Rwanda imipaka igafungurwa. Abarundi bazaga mu Rwanda bakagura essence ku butaka bw'u Rwanda bakayikoresha. U Burundi bufitanye ibibazo bitaravugwa neza n'igihugu cya Tanzania, aho hari bimwe mu bikorwa nyine birimo n'iby'ubucuruzi iki gihugu cy'u Burundi kitari kurebanamo neza n'igihugu cya Tanzania. Impaka cyangwa se bikaba bituruka nanone ku kuba Jakaya Kikwete uyu yigeze kuba perezida w'igihugu cya Tanzania. Uyu mugabo rero bivuga ko yakoranaga ubucuruzi n'umujenerali ufunze hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bikavuga ko ubucuruzi yakoranaga n'uyu mugabo aribwo bwaje kuba buba imbarutso yo kuba Tanzania igira ibyemezo rimwe na rimwe ifata byo kuba yanahagarika ibitoro cyangwa se peteroli, cyane ko buriya ngo abazi igihugu cy'u Burundi kidafite stock cyangwa se aho gishobora kubika ibikomoka kuri peteroli. Byinshi biri mu gihugu cy'u Burundi, biri mu gihugu cya Tanzania. Ibyo byose rero ntibyagiye bigenda bigarukaho, bikavuga ko kuba Burundi uyu munsi bwaba bwemeye cyangwa se buri mu biganiro byo kuba bwafungura ibijyanye n'umupaka byaba ari inyungu ku gihugu cy'u Burundi, mu gihe nyine umubano utari umeze neza. Uyu general rero Bunyoni yaje kuba aba imbarutso yo kuba nk'uko utameze neza. Uyu nguyu afungiye muri gereza mu gihugu cy'u Burundi, aho yamaze gukatirwa igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose, ndetse acibwa n'amafaranga asaga
miliyari 22 na miliyoni magana arindwi n'asaga miliyoni 780 z'amarundi kubera ibyo bivugwaho kuba yaragize uruhare cyangwa se yaragisaga umutungo w'igihugu harimo no kugurisha peteroli. Ibyaje gutuma nanone ariko ko Nyoni yaraje gufungwa bikavuga ko byaba byaratewe n'akagambane yagiriwe cyangwa se yakorewe n'umugore wa perezida Evariste Ndayishimiye washakaga kuba yakwinjira muri bizinesi yo gucuruza ibikomoka kuri peteroli. Tanzania rero nayo uko byagenze ntabwo yaje kuba yishimira ibi byose, itangira guhagarika amasoko amwe n'amwe arimo n'ay'icuruzwa rya peteroli. Abarundi bakomeza kugira ibibazo saho gusa kuko n'izindi nzira zose byashokagamo ko abarundi bashobora kubonamo peteroli zirasa nk'izigoye. Akenshi unarebye ibivugwa muri Uvira, ahangaha ni igice cya Uvira gihuza umupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari bivugwa ko umutwe wa M23 waba wamaze kugota bino bice bya Uvira, aho Burundi bwatekerezaga ko bushobora kubona peteroli. Ko rero imipaka yakongera igafungurwa, ababibona mu mboni zitandukanye bagaragaza ko Uburundi bwaba bwabuze ayo bucira n'ayo bumira, bugihitamo gufata icyemezo cyo kuba bwafungura imipaka. Ibi kandi biraza kugabanya igitutu kuri perezida Evariste Ndayishimiye ubwo utishimiwe n'abaturage cyane cyane bitewe n'imbwirwaruhame za buri munsi akomeza kugenda agaragariza abaturage avuga ko ubundi ari igihugu gikize, ubundi ari igihugu kibaye neza, nyamara abaturage bafite ibibazo byinshi by'ubukungu. Ababizi neza cyangwa se ababirebera kure, ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi bwasubiye inyuma dore kuri ibyo bijyanye na peteroli, activite cyangwa se imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarikwa, ubuzima mbese ugasanga ko butameze neza. Iki rero byaza kuba ari umugisha mu by'ukuri ku Barundi n'Abanyarwanda kuba bakongera guhura bagasangira kabisa n'agahiye nk'uko n'ubundi byari bimeze mu bihe byashize. Reka tubitege amaso, tubitege amatwi, amaso yo arareba, amatwi akumva, dutegereze iherezo. Ariko vuba ahangaha nyine amakuru mufitiwe na Iris News, nuko vuba ahangaha bidatinze imipaka y'u Rwanda n'u Burundi iza kuba ifunguye. Reka mbashimire, mukomeze mugume ku murongo umugari wa Iris News wagezaho amakuru atandukanye, amakuru y'ukuri, amakuru arimo n'amasomo, amakuru arimo inyigisho. Ari nako ariko tunabasaba kugira ngo mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twebwe kuko biratwubaka. Bye bye and ciao ciao.